mandopakha nami. Kurang doha nami manonggohon hasoman nami. Kurang ringgas doha nami mangopoy halak na ibagas pusok ni uhur. Pakon patuguhkon halak na ibagas hagalekon apa pandolean. Sonay age padan nami dopakham, gatido lang isuhunihan nami. Halani ay doa seroha nami masopot kon dosa nami, may dop mauhurmu, pitoriham mahanami, sasapham ma dosa namiin. Pargogohi jana ajariham mahanami, mandalan kon hatamu ibagas goluh nami. Ipangindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan jana si paluahan nami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani naibata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Anggomar parlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin. Saor do hita sama hita, anjaha ipaborsi daro ni Yesus, anak ni Indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, patarodah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Humbay hurungan ni dosakin, roh aubamu Tuhan, asiganup uhur humalum, gabe borsi, gema sombuh pe. Puji hita naibata marhite doding haleluya nomor 354, bait sada pakon 2, jana bani bait 2, jongjong ma kuria. Hurungan di dosakin,
aksyon hitama haporsayon tain, songon na sinaksyon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogo na so tarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sangganape haliaban, marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorong si Pontius Latus, iparsilangkon, matay ang jahay tanom, turun na goritoro, mulak banggolo bani namate, bani ari patoluhon, naik husurga, anjahun dulisyamon ni nabata bapa, pargogo na sa tarimbangin, unjay maya mulak magira, lahu mau ngumihalak na manggolo, pakon na dop mate. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria pasada na mapasingin, parsawran ni saga na mapasingin, bani asa sa panidosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sa dokani. Amen. Sonari, masuki kita ma acara khusus. Na perlobe, aima mandodingkon mars inang, hupulan ni inang wanita GKPS. Na paduahon, mambasa manaksihon video, tonah ni pimpinan sinode GKPS. Na patuluhon, Korum Minggu Seksi Inang GKPS tahun 2020 na berjudul Jubileum Olopkon. Na paupaton, Ting Ting Kuria, Palimahon, Vokal Grup Galangan Pujian, na paunomhon Tonggo Pangapition. Mandoningkon Mars.
Sision nami mana siang markete tonahon. Bani na i pestaon kita panahon. Oras, salam jubileum ibagas hidup niuhur apa damai na humbani Tuhan ta Yesus Kristus. Sision nami mana siang markete tonahon. Bani na i pestaon kita panahon Minggu Seksi Inang GKPS. Sonehoma Hari Perempuan Internasional di tengah-tengah di tahun pardingatan jubileum 120 tahun ambilan nama dia pakon 65 tahun Seksi Inang GKPS. Osdo hurnami panorang na bagalon makorkon malas niuhur bagal doata. Anjaha mangujur uhurta lahu memuji pasangapkon goran itu hatta nebata. Sadalan ujin siol dohoma pada sonami piga-piga panotap. Lahu paisahkon uhur nasya terlebih seksi inang ikuriaon. Ase lambin marguguh mandalan kon khorja pagidangion. Nadup yondos kon Tuhan hubani nasya. Bagal tumanggo peranan ni inang bani sejarah pardalan ni kuria umbani mukani das hubani panorang on. Piga-piga inang sir-sirdo memberi dirini maka somani pakon mangirikon Yesus bani horja pangidang yundi. Isaksion Apostol Paulus dohoma sonaha penting ni peranan ni inang bani horja pangidang yon bani kuria mula-mula. Isubud do piga-piga inang bani surat ni. Janai goran dosi dia nara luja halani Tuhan. Bani horja para ratkon ambilan nama dia. Igoran Paulus do inang oidia pakon sintike selaku hasoman sahorjani. Samping ni si Timoteus pakon si Titus. Subtema kegiatan GKPS tahun 2020 on mangujur ase marmalas nyuhur mahita patardakon buah ni haluhanta anjaga be pasu-pasu itonga-tonga ni gereja masyarakat apa negara tanda ni nadop matoras hapor sayonta. Subtemain lang pitah masakon malas nyuhur halani nadop 120 tahun ondos ambilan nama diar panta. Tapi do malas nyuhur lahu memberitahu ambilan nama diar. Pakon meneruskan semangat misi nadop ipukah parambilan na parlowi. Halak na sitong marmalas nyuhur ay mahalak na lang ongga boy sonang uhur ni anggolang mengambilan kon ambilan nama diar hubani hasoman jolma nagabe hataridahan ni buah ni haluahon ni si holma malas nyuhur na sunay ay cupa bata tar lebih hagadop inang GKPS homa. Lang terpenalang hita sonaha bagal ni peranan ni inang bani perdalanan ni Kuriata GKPS. Mamuka humbani bulan Maret sadasiah 52 doma jongjong hasadaw ni inang itonga-tonga ni Kuriata namargoran badan penuntun. Badan penuntun onma nagabebo na ni hupulan parinangon Protestan Simalungun anja sonari igoran seksi inang GKPS. Halani ay osdo uhur bahasa tetap do garas semangat ni inang GKPS lahu memberi diri pakon mendukung hagarupan horja itonga-tonga ni Kuriata nagabe hasangapon pakon hamulion ni Tuhanta. Selamat ulang tahun Pak 65 hon ma ubani seksi inang GKPS. Oras.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat pesta inang mahubata haganup inang ikuriaon, janah ibaga semalas nyuhur hita memeriahkan pesta inang sadarion. Sonari hubani nasiam atap on ope ongga hadir beribadah IGKPS Jemaat Cililitan, parlobe tahun hanami selamat beribadah mahubani nasiam. Penegasan warta hubata bani sadarion, na parlobe maai ting parlobe sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuondo niombah ni kuriaon, Gerson Purba, niombah ni Bapa Jamalem Purba ondi, pakon inang situa Henny Damanik. Pakon tunangan ni Yuni Kristina Karo-Karo, niombah ni Bapak Bahtiar Karo-Karo, pakon inang Rosmina Tarigan. Pamasu-masuan on sihol ipamasa bani hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2020 pukul 10 WIB, Marianan IGKPS Cililitan. Sidea on domo manjalo parpadanan bani hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2020 IGKPS Cililitan. Na mangihut aima pertonggoan rumah tangga. Puji Tuhan, bani tahun on boy ma use ipukah kita pertonggoan rumah tangga bani tiap-tiap sektor. Bani warta doma tertera tuan rumah untuk pertonggoan masing-masing sektor tene boy ididah kita bani slide. Na mangihut aima sinode resort. Sihol ia dongkondo sinode resort bani hari Sabtu 18 Maret 2020 Marianan IGKPS Cibubur. Ipukah pukul 9 WIB. Asehubani haganup majelis, pakon guru-guru sekolah minggu na adong ikuriat taon ase mandihuti sinodo resort on. Na ponomhon aima penambahan CSE, CST atau calon siamas dan calon situa. Untuk melengkapi pelayanan di masing-masing sektor, diperluhondo piga-piga penambahan calon situa atau calon samas bani masing-masing sektor. Untuk sektor sada, diperluhon 1 calon situa, 2 calon samas. Untuk sektor 2, 1 calon situa, 2 calon samas. Untuk sektor tolu, 2 calon samas. Untuk sektor 4, 2 calon samas. Untuk sektor 5, 2 calon situa, 2 calon samas. Untuk sektor onom, 2 calon samas. Jadi hubani hita anggota ni kuriaon. Atap isena sihol uhurni atap ijorjol uhurni laho melayani GKPS Cililitan on boy mendaftar hubani masing-masing koordinator sektor 1 sampai dengan 6. Sidokahan pendaftaran ni tanggal 26 Maret 2020 tolu. Nah papituhon pertupuan lansia sihol ya dongkon bani hari Sabtu 11 Maret 2020 tolu Marianan i ruang sekolah minggu GKPS Cililitan ipukah mulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Ase nasiam pengurus lansia, ase sirsir mengkoordinir merdalan ni acara on. Na mangihut ay mahumbani seksi bapa. Na parlobe PA seksi bapa ipamasa bani hari Kamis 9 Maret 2020 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Marianan i ruang sekolah minggu lantai 1 GKPS Cililitan. Asena siam pengurus seksi Bapa mengkoordinir berjalannya PA ini. Na mangihut ay mahu umbani seksi Bapa Bogor. Sihol mengundang seksi Bapa Ikuriaon untuk mengadakan Laita Cup 2023. Nah sihol ipamasa bani hari Sabtu sampai Minggu 11 sampai 12 Maret Marianan i Gor Pakansari Bogor. Kegiatan AIMA, turnamen bulu tangkis dan catur. Asena siam seksi Bapa ma na berkoordinasi untuk acara on. Nah mengihut seksi Inang. PA seksi Inang hari Rabu 8 Maret 2020
Marianan i ruang sekolah minggu lantai 1 GPS Cililitan pukul 17 sampai dengan 18 WIB. Nomor tugas Aima Humbani sektor 4. AC koordinator sektor Boy mengkoordinir nomor tugas bani acara ai. Namangyut Aima Humbani seksi nama poso. Bani sadarion Minggu 5 Maret 2020 tolu ya dongkondo LPJ kegiatan nama poso GKPS Resort Cililitan. Pakon periodisasi pengurus nama poso GKPS Resort Cililitan 2023-2026. Ase hubani nasya nama poso ni kuria on mandihuti acara on ibagas nadear. Na mangihut aima pendaftaran hubani na poso ni kuria on. Atap adong niombah nama poso naroh hakutan nalegan na mangihuti ibadah ikuria on. AC Boy mendaftar hondiri ikuria on melalui sekretaris jemaat, Boy Humam melalui wakil sekretaris nama poso Hana Sinaga. Ubani na siyam nama poso, atap adong na dom terdaftar hakuta i gereja on, Boy Homa terdaftar sebagai anggota diakonia sosial GKPS Jemaat Cililitan, mendaftar dengan biaya pendaftaran Rp100.000 dan kewajiban Rp100.000 per tahun. Jana kubalina siam nama posonami homa, ipaingat homa use untuk memberi kas ataupun iuran Rp10.000 per bulan hubani bendahara nama poso Fika Silitonga. Na pasapulsa dahon, dakdanak tubuh, doma ilayak-layak kon na ibatasa dan niombah na boru, bani keluarga Winardo Sinaga, pakon inang boru Bakara, bani hari Rabu 1 Maret 2020 tolu, sehat donaroh sonai homa orang tuani. Berita pusat nyuhur, doma marujung golu inang Minah Sinaga, orang tuani Bapak Parisman Turnip, sektor 2. Sonaima penegasan warta batasa darion, terima kasih. Hubata haganup inang pengurus kuria on, pengurus inang asero hulobe on untuk persembahan pujian.
salam sehat. Puji-pujian pakon terima kasih sombahkon hita hubani Tuhan na ibata, na tongtong na mampargogohi hita, na mambere hasehaton hubata, boy hita pajupa, riap marmalas ni uhur bani panorangon. Bapak inang hita haganupan, anggo irimang-rimangi hita, lebih kurang 3 tahun. 3 hasomata, ada yang telah meninggalkan kita. Ay mahalani pandemi COVID-19. Bani tahun 2022 inang, lape boy sonon hita martupu. Semua dibatasi. Lang boy martupu, lang boy keluar. Pakon ninalegan. Tapi bani panorangon malas sumanguhurhu, boy hita riap bani panorangon, aima na memperingati ulang tahun ni seksi inang na pa 65 tahun kon. Umur 65 tahun itu umur na lang utik, sudah bisa dikatakan sudah lansia. Janah sonay do humatene inang nagabe pangarapat tatongtong hubani Tuhan. Bani panorangon, hubani hita haganupan Bapa inang, mangindo hanami, asiboy jenges mardalan haganupan program ni seksi inang. Pakon ni program na adong ijemat taon. Nokan han luar doma dapat na siam nakin form sonon, nong mungkin adong na warna hijau, adong na biru, pakon ni na warna pink. Ay haganupan dosdo. Jadi mangindo hanami Bapa inang, bani panorangon, boy ban hita na gabi siluah ta ay madalam rangka siluah untuk pesta inang. Boy i checklist hita, boy do lobi humbani sada Bapa inang. Ya, anggo songon nahurang ididah kita, tambah hita checklist liga. Boy do tolu, boy opat, boy do ganupan i checklist hita. Jadi, terima kasih tahun hanami hubata haganupan, ase saling marsidukungan mahita, bani haganupan program na domay ban hita, khusus ni hubani hita inang. Jadi, sahalinari, ya tahun hanami hubani hita haganupan, selamat ulang tahun mahubani seksi inang napa 65 tahun kon. Sonari boy didah kanami nasongon kegiatan ni seksi inang na iwakili hubani pengurus inang, boy hubani tim IT Bang Odi silahkan. Hasoman na imi inang nalang boy maribadah roh marminggu ria pakon ni hita.
Jadi bani panorangon ibagas toruh niuhur rohanami humbani seksi inang ase bain hitama inang halani doma begal tumang berkat ne bereh Tuhan hubata ase bagi hitama tene berkat na doma bereh Tuhan hubani hubata haganupan ay mamarhitehon di siluahta bani seksi inang. Holy inang ang doma isi na siyam form on boy pamasok na siyam holy bani amplop na bagalon na adong tulisan ni siluah. Anggo kesi bere na siyam boy sa kalian ipamasok hubagas amplopay. Yana, anggo amplop na etekon ay ma untuk galangan. Jadi adong 2 amplop. Saloma bata haganupan. Tarpuji ma Tuhan bani haganupan pasu-pasu natape bani goluta mandapotkon bani pesta wanita pa 65 tahun. Jadi nakan doma ia dongkong koma penggalangan dana bani ibadah pagi bani panorang ai taran buedo naroh jana ijon pe malas uhur nami mangidah kasir sirota nalaho manuratkon aha siluahta bani pesta wanita sadarion. Domu hujai taringat kanami hinan sangga sikolah minggu ihuta. Hinan marsiluah do hita ugareja sangga panorang igolom kita sonari ijamah kita sonari artini lembaran untuk siluahta on magatih niay alani doma maju zaman homa adong digital tene untuk digitalisasi ini Google Form jadi ibagas hai haganupan sadalan haganupan ai mangarap kanami hubani nasyam Bapak inang hasoman nyombah nami bani toruni urnasyam ase riap kita mangolopkon penggalangan dana ta bani sadarion. Onma napa 2 halion ibagas taunon, tapi pos dour nami buedo pasu-pasu na doma yondoskon Tuhan hubata rosi AHP Holy Hulobian Nyarion daputan pasu-pasu dohita. Malasuhur nami bani hasir siran nasyam pengurus wanita haganupan makkobaskon acarata sadarion. Doma itangar hita sonaha pandoding ni nasyam wanita GKP Cililitan sonaha nasyam markegiatan bani tanggal 25 Februari 2003 AGP igate seharusnya gerak jalan jadi senam sehat. Jadi artinya ijai bahwa wanita hadir untuk membangun kebersamaan dan kasih, apalagi ditambah dengan rasa. Artinya anggo rasaon sonari roh kanami riap pakon pengurus pakon PHMJ hulobe-lobe nasyam halani rasaon ma pos daur nami bani siluah nasyam siluah ta bani panorangon. Nai mahumban nami, terima kasih ma. Salam. Jadi selamat pesta hubani handasyam inang ma ulang tahun pa 65 tahun hontene. Mala suhur dari daduhat John nasyam jenges doganupan songon nasenyum dohoma aima tanda sada malas nihur. Maningon malas duhur diri ceria anggomar pesta matane. Ya,
Jadi langsung napala marsa kita ban na manggalang dana. Nah, langsung napala langsung na iya. Anu pakai maulapon. Jangan bersedih. Jadi jokka nami hita ganupan, saya paham do hita, saya pakat do hita ganupan na roh gereja on sonarion, tujuata naha hita mengalap gogo hubani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada tujuatna. Nah saya pakat do hita ganupan roh hita marminggu gereja sonari, mengalap gogo hubani Tuhan, pakon pamalaskon uhur ni Tuhan. Marhite hadiriotna. Jangan sepakat do hita homa, haganupan kegiatan ni inang. Jemaat ke kapastililitan tujuan niai untuk pasang apa Tuhan larang naligan. Marhite AHPI tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ando harma holi haganupan son program mulai Januari sampai Desember holi mardalat diar. Nasiam haganupan inang ikut serta marmalas niur homa Tuhan nebata marhite pemujian nasiam. Aido harapata. Jana sonai do homa haganupan kegiatan ni jemaat ke kapastililitan haganupan programai dibuat untuk memuliakan Tuhan, larang naligan. Tujuan haganupan naha saya mal suhur ni Tuhan aido. Jadi marhitia inang domejok kita haganupan. Ambatar untuk hubatta dari Tuhan untuk kita. Domai pat orang nakanai jelas, ada yang ibere lembaran. Jadi maningo siderat diberi otta. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan membohongi diri. Ulah yang toto hita dirita. Berehita masih diaran naha mal suhur di Tuhanai. Pasti dicukupkan. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Persaya mana siam. Jangan memberikan yang tidak terbaik. Anggodong izin akan naik 3 urutannya. Ya dong itu. Beri nasiam terbaik. Ulang tori pilih langsung terbaik. Karena kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini. Anggodong nak naik nomor sada memberi pinahan. Lahu dirikan. Oh bahat kandangi pinahan dong. Pinahata, kita berikan. Lahu kita hukandang di dayok, adong dayok ta, berehita, lang para sa alahay. Lahu kita hujuma homa, dong mapanen utte, berikan lagi. Ahan adong bata, berikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Akan Tuhan juga mengembalikan kepada kita. Porsai do hitay. Tene, jadi ada para nami, kumbata jemaat kapastilitan, mari bersama-sama berlomba-lomba, marsi rupak kita. Asediar haganupan horjata jemaat cerita non, jangan hadiam haganupan inang, pakon haganupan jemaat bersuka cita memuliakan Tuhan. Kalau naik do tujuan tahujon, nah hasil Tuhan ay marmalas niuhur, kita pendapatan gogoh, hanya itu tujuan kita. Jangan kena ada mepot orang, holi itonggohon, pendua sapat, salose kita martonggo, itulis kok kita sediaran, baru tarkok kita mahulobe. Holi diiringi dengan musik. Jadi naik macara ini, bersaya doa nami, agak nupak kita nah hadir John, marpan orang do papa inang. Langgan panorang kita buat marsi bere-bere. Sangka ibere bata panorang jangan sampai ketinggalan. Patar beda doh panorang nih. Minggu depan beda. Jadi sangga dong panorang berikan yang terbaik. Muliakan Tuhan dari sepenuh hati. Naima Horas terima kasih Tuhan mana marmulia hubani haganupan kegiatan tatane. Naima Horas terima kasih. Pasonang kita hurta ase masuki hitama tonggo pangapition. Tuhan naibata namarianan inagoriatas puji-pujian pakon terima kasih do sombah nami hubamu Tuhan. Halani Tuhan panramotionmu huban nami humbani hari minggu nasal pudas kubani sadarion. Karena boy huma Tuhan hanami mari ibadah bani sagat niarion ibagas nasihat do humahan nami Tuhan Yesus. Malas nyuhur nami homa Tuhan ibani sogot narion Bapa. Irayawan hanami do Tuhan ulang tahun Minggu Seksi Inang Pakon Hari Perempuan Internasional. Inma Tuhan napa 65 tahun hon. Sada malas nyuhur nami Tuhan bani sogot narion Bapa. Doma 3 tahun nasalpuhan nami Tuhan lang boy martatap muka pakon hasoman nami. Khusus ni mai Tuhan pas waktu minggu wanita Bapa. Halani Tuhan na beberapa tahun nasalpu na dop ibirham huban nami. Kopit Tuhan Yesus.
Tapi Bapa bani sogot ni arion malas tumang uhur nami Tuhan. Nang marmasker behan nami mandoding Tuhan Yesus. Salah sukacita na luar biasa do nihapkan hanami on hubamu Tuhan. Boy hanami mamuji pasangapon ham marhite hondoding nami. Nalur-lur hubamu Tuhan halani doma Bapa bagal. Tolong niatimu huban nami Tuhan, kuriamu, jemaatmu Tuhan. Boy lupus ya hanami haganup namasain Bapa. Ibagas gom-gomanmu Tuhan Yesus. Seng halani gogoh nami in Tuhan, tapi halani gogoh mudo na membere kesehatan huban nami Bapa. Sehingga boy lewati hanami haganupanin. Jana boy hanami sadarion Bapa, martupu in mamarayahon ulang tahun ni seksi inang i gereja on Bapa. Tuhan Yesus martonggo hanami Bapa halani sadarion Bapa. Ibahen do hanami do Tuhan penggalangan dana. Inma namanambahi kasni seksi inang. Tuhan yapon hanami do bahat do Tuhan pasu-pasu neberekonmu huban nami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Lang tarbilangi hanami in haganupan Tuhan. Songon natakas torang Tuhan doma. Ipatugah ketua wanita nami no kanay pakon ni PHMJ nami sonay hamatuan ketua ni seksi dana nami. In matuhan na ibain penggalangan dana bani sadarion. Halania Tuhan mangindo doha nami hubamu Bapa. Halani bahat ni pasu-pasumu na ripirkon ham huban nami Bapa. Boy humahanami berbagi. Hubani hanami imana mencukupi segala kebutuhan ni seksi inang. Naparhaperluan hubani program ni seksi inang bani tahun 2020 tolu Bapa. Persaya dohanai Bapa angko mersi bere-bere dohanai Bapa saiham dotong Tuhan naraho na membere pangurupion na membere pasu-pasu rajoki na lobi na luar biasa na bere maham huban nami Bapa. Malas uhur nami hubani haganup Tuhan pasu-pasu na dop ibere konham huban nami Bapa. Tuhan martonggo doha nami ibani sogot nerion inma hubani orang tua nami Tuhan inma inang lansia inang Naomi sonai homa Tuhan itongon hanami Bapa nadup duda Bapa. Sonai homa Tuhan nyombah nami na tading mayetek Bapa. Talar duga nupanin Tuhan ilebe-lebemu Bapa. Ahado Tuhan pergumulan ni orang tua namion, nyombah namion sada persada ilebemu Bapa. Manatap kam hubani orang tua namion Bapa. Bereham gogoh na merdapot-dapot. Bereham hubani sidia Tuhan ton tidak pasing. Bereham semangat na baru hubani sidia. Ibagas sidia na mendalani horjani sidia si ganup ari Tuhan Yesus. Tuhan martonggo domahan nami hubamu, hubani perekonomian ni anggota jemaatmu Tuhan, inma jemaat GKPS Cililitanon Bapa. Berbagai do Tuhan horjanami si ganup ari, ne horjaon hanami Bapa. Botoh kam do haganupanin Tuhan. Manupaki maham Tuhan bani horjani tangan-tangan nami setiap hari Bapa. Asiboy Tuhan homahan nami tetap memberi berkat hubani nalegan Bapa. Marhitehon ni pasu-pasu nodop ibere konham huban nami Bapa. Tuhan itonggon hanami hubamu sada malas niuhur piga-piga jemaat nami na marulang tahun homa Tuhan ibani mingguon atape ibagas bulan Maret 2020 Tuhan. Sukacita yang luar biasa Tuhan nadu pitambah konham umur naganjang hubani anggota jemaatmu jemaat GKPS Cililitanon. Tongtong ham Tuhan na membere malas niuhur na membere umur naganjang hubani hasaman nami na marulang tahun bani bulan Maret on Tuhan. Tungon hanami humahubamu Tuhan program ni jemaatmu pakon resort nadop irincanahon piga-piga Tuhan nadop irincanahon inma bani tahun 2020 toluon ase itongkon hanami hubamu ase mardalan haganupanin Bapa torsa ibagas harosu ni hurmu Tuhan Yesus. Itongkon hanami humahubamu Tuhan inma pemuda-pemudi nami Tuhan nalapi dapotan horja, atapi Tuhan nadup dapotan horja Bapa. Ase tongtong si dia Tuhan marondolan hubamu, mangindo pangurupion na humbamu Tuhan. Ijapi si dia horja, bani horja ni si dia masing-masing. Tongtong si dia Tuhan menjadi berkat Bapa, itongah-tongah ni pakorjanan ni si dia. Atap dong api Tuhan pemuda-pemudi nami nalapi dapotan horja,
Cukup do Tuhan, tolongmu nalah mengurupi pemuda-pemudi namion. Asiboy humasi dia Tuhan dapotan horja, tepat bani waktu nih Tuhan Yesus. Martonggo doh manay bamu Tuhan, malah suhur nami hubani jemaat. Sililitanon Bapa, nadop mambere, bagal niuhur, halani bahat ni pasu-pasu, nadop birkonam, hubani jemaatmu Tuhan, nadop mambere, bagal niuhur. Say lambin tambahi hamma Tuhan, pasu-pasumu, hubani hasuman nami, nadop mambere, bagal niuhur, kukuria namion Tuhan Yesus. Malah suhur nami Tuhan, ibani sogot nyarion pe Bapa, itunggon hanami doh bamu, halani malas niuhur, bani sogot nyarion Bapa, nalaho manjalo pasu-pasu, pamasu-masuon matongon, niombah ni kuriamu, inma Tuhan, niombah ni kuriamu na Margoran Gerson Purba, Pakon Yuni Kristina Karo-Karo Bapa, na ibain Tuhan bani tanggal 10 Maret 2020 tolu. Itunggon hanami hubamu Tuhan, berham kesehatan hubani. Kedua mempelai Bapa, berham homa kesehatan hubani. Kedua belah pihak orang tua, nisidea Bapa, aseboy Tuhan, mardalan ganup horjain ibagas sarosuni hurmu. Itunggon hanami hubamu, rangkaian acara pe Tuhan, ase berham tontina pasing nalaho manorangi, pikiran nisidea kedua belah pihak Bapa. Karena mardalan torsaha ganup acara ai Bapa. Tunai hama Tuhan itonggon hanami doh bamu, ubani acara pertongguan nami Bapa, inma Tuhan mulai ma pertongguan nami, pertongguan sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 6 mulai minggu depan Bapa. Rumah piga-piga dokah komalangi dalam hon hanami on Tuhan. Tapi mulai tanggal 10 Bapa dalam hon hanami ma pertongguan nami on. Saya doh hanami Tuhan, yon desokan nami Bapa pertongguan awal, pertengahan, bani akhir ni. Sampai holina mengunjungi Tuhan bani tahun 2020 on ase tong-tong ham na manupaki hanami ham tong-tong Tuhan nama horja ham tong-tong na memberi kesehatan huban nami setiap jemaatmu Tuhan Yesus. Tong hanami hubamu Tuhan inma Bapa Sinode Resort na ibain homa Tuhan direncana hon tanggal 10 Maret 2020 tolu Bapa. Ase boy homa hanami mempersiapkan setiap majelis Bapa. Ase boy hadir Bapa. Hanami ibani Sinode Resort in manaibain IKKPS Cibubur Bapa. Halani Tuhan ipurun hanami doin in manalaho merencanahon program kerja ni resort Tuhan bani tahun 2020 toluon Tuhan Yesus. Martonggo dom hanami bamu Tuhan hubani rencana ni jemaatmu IKKPS Cililitan in manalaho manut Tuhon calon samas pakon calon situa Bapa. Bapa surgawi hamdo Bapa namangidah takas torang hubagas paruhuran nami. Ulang hanami Tuhan halani pinilih ni hanami jolma. Tapi Tuhan ase hamma Tuhan nama milih kanami. Ase boy Tuhan ihir jahon hanami. Porja pelayanan na iberemu huban nami. Saturut kubani harosu ni hurmu Tuhan Yesus. Persaya dohan nami Bapa piga-piga. Na ito Tuhan Bapa setiap sektor. Ase itongkon hanami hubamu Bapa semar soraham Tuhan. Ubani setiap piga-piga anggota. Nalaho Tuhan, itu Tuhan menjadi calon samas. Calon situa Bapa. Persaya dohan nami Bapa, ibagas pangurupianmu doha ganupan rencanamu, rencana ni jemaatmu, in manalaho pemilihan, samas calon samas pakon calon situa Bapa. Tuhan, martonggo domahan nami hubamu, ubani nyombah nami na ibagas persekolahan Bapa. Mulai Tuhan tingkat TK sunah humani perguruan tinggi Bapa. AGP Tuhan sediai persekolahan langboi ididahan nami setiap hari. Tapi doh sidia humbani lembung ni orang tua Bapa. Tapi mangindo na nami hanami hubamu. Ganjang do Tuhan tanganmu nalau mengurupi nyombah namion Bapa. Aseboy Tuhan nyombah namion Tuhan marhabiaran hubamu Bapa. Marhabiaran huma hubani keluarga sonai huma hubani lingkungan Bapa. Tuhan itongon nami dobamu marterima kasih kanami Bapa hubani pelayanan ni seksi inang Bapa ibani sadarion hanami inang do damar tugas Bapa na melayani Bapa. Itongon hanami bamu Bapa setiap inang Bapa setiap pergumulan nami Tuhan bahas Tuhan Bapa urupi ham hanami. Aseboy hanami Tuhan menjadi inang na bijak, na hobas Bapa,
khusus di maai tongah-tongah ni keluarga nami. Sonai homai tongah-tongah ni lingkungan nami. Sonai homai tongah-tongah ni masyarakat. Sonai homa Tuhan tongah-tongah ni pekerjaan nami. Ase tong-tongah nami Tuhan boy menjadi inang na bijak, inang na hobas, inang menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, tokinari Bapa, lautangi honon nami ma Bapa, ambilan na ipadas ni juak-juakmu Tuhan, inma penginjil nami Tuhan, inang lertina saragi. Hadir maham Bapa na manggoki uhur nami marhiti untuk napasing. Ase ahap Tuhan, na ipadas ni juak-juakmu Tuhan, inma pewe nami Bapa. Poin Tuhan menjadi rigapan bani kehidupan nami sehari-hari Tuhan Yesus. Kolong atemu Tuhan seberkati hama, tambahi hama pasu-pasumu, hubani inang pewe namion rosi keluarga, sonai homa nyomba, nodop ititip pun ham hubani inang pewe namion Tuhan Yesus. Tuhan bahat do si panginduan nami, ilebelebemu bani sogot narion. Tapi talardo Tuhan, natang si perlunan, nalau berkoronmu huban nami Bapa. Di atasnya Tuhan, tetap dong dosa nami na bagalin Bapa, nasa minggon manipat, na ibinhan nami, ilebelebemu, ilebelebe ni asaman nami, ilebelebe ni keluarga nami Tuhan. Perlobay main Tuhan sasapkam, pasulangin Tuhan mangambat pasu-pasu, nalaos berkon buban nami. Kurang sempurna do tongga namion Tuhan, sempurna hon hammaon Bapa, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, belosi hamma nami, akon tonggo namion. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah ya, anggo may tulis kita, sungo siluah ta boy tarko kita hulo betan eh. Nah, sa kanan noon, hujon baru sebelah kanan ay, sebelah kanan. Ya, ganun, taruh kita hulo be. Siluah malas nihur. Ya, ganun pita pa konay dara, pewoy masuk narkon.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pai matangar hita ambilan na ibobanhon inang penginjil wanita dartina saragi, ase siap kon hita uhurta pakon pikiran hata marhita doding, firmanmu pelita bagi kakiku. Martonggo mahita. Roh maham Jesus marayak hanamion. Pasu-pasu hama uhur pikiran nami. Pasu-pasu hama persekutuan nami. Pasu-pasu hama pambere nami. Pasu-pasu hama age aktivitas nami. Ulubeyan niarion. Rapon hama hanami Tuhan. Amin. Salom mahuwata. Iya, Bapa Inang, kurian na hinahulungan ni Tuhan, ata ni bata nagabi ambilan bata sa darion, ay mahumbani surat ni Paulus, kukuria Rom, bindu 4, ipuka humbani ayat 1, das kubani ayat 5, tambah ayat 10, das kubani 17. Jadi pangindohon hanami ase riap dohita membasa teks ni ambila taon marhite responsoria au membasahon ayat na parlubi siam membasa ayat na paduahon. Sonay bahita margatih das hu ujung ni. Sonon ma isurat kon ijay. Jadi ahamahatahonota. Nadapot si Abraham o pungta ay mangihutkon pardagingon ahado nahinatahon ni surat in. Napursaya do si Abraham bani na ibata. Gabi ay maihira gabi hapitoroni. Bani halak na somarhorja, tapi napursaya bani sipitori halak na jakat in, hapursaya ni aido ihira gabi hapitoroni. Ay ambit si horjahon titah Indo gabe si panean,
seng perguna be hapor sayaon in. Anjaha seng be asi bagah-bagah in. Ase kumbani hapor sayaon in do in. Ase maronjolan bani hidup niuhur. Totap bani bagah-bagah in. Bani haganup ginoparni. Seng pitah bani nahum bani sipartitah. Tapi dihut do bani napor saya songon si Abraham. Ia do bapa ni hita haganup. Terima kasih, Mak. Bapak Inang, hita ganupan, kuria na hinahulongan ni Tuhan. Anggo makawah lobe na siyam padopak-dopak. Kubani hasoman. Iya. Ase sapasang-sapasang. 2. Hatahon ham tongon sanggah ikawah kon ham. Sanggah makawah na siyam na 2. Ham adalah istimewa. Iya. Songon na mayla-mayla do na maposo. Iya. Coba kepada kaum pemuda. Hatahon ham, ungkapkan, katakan, sampaikan kepada yang duduk di sampingmu, berpasang 1, 2, ya. Ham aima istimewa. Iya. Terima kasih. Anggo sonari husobut hubani inang. Jongjong malobe na siyam haganupan. Iya. Dop ko siyai, bani na jongjong na siyam. Kawah kon na siyam matongon bapa sonay agin yung bahta. Iya. Lang, sa tabi lang pala mangindah mencari nyombah atap suami. Tapi kawah kon na siyam si dia. Hatahon ham aima istimewa. Iya, hundul mainang. Sonari hubani bapa ma. Iya. Lang huboto kata pala do jongjong na siyam. Jongjong matene, jongjong matongon. Iya, silahkan. Hatahon ham matongon hubani inangon sonari. Iya. Terima kasih. Ham istimewa. Kepada adik kami, semua pemuda GKPS, coba berdiri dulu kita. Berdiri dulu kaum muda. Ya, AGP seolah-olah duduk di belakang. Tapi karena kita ini di gereja, lang pala hulobe na siyam, tapi jongjong matongon na siyam lobe itempat, hatahon na siyam mahubani inangon, inang adalah istimewa. Silahkan berdiri. Ya. 1, 2, 3 ya. Iya, terima kasih, Mak. Kita ganupan, sadarion ipagol paduhita marhite topik minggu. Ipitori marhite hapor sayaon. Bain hita lobe kalimat on bani sada balos au istimewa.
ipitori marhite hapor sayaon nemu au istimewa. Ya. Aha mahorja ni halak na istimewa. Iya. Luar biasa ya. Aha mahorja ni na istimewa. Patugahkon na madiyar, makurjahon na madiyar, marlajar bani na madiyar, ay makurjata. Sada horja na sihol horja honon ni halak na istimewa ay kusuka menuturkan semua padamu. Jadi anggo pitah makurjahon na madiyar, marlajar bani nama diar, mardingat nama diar, boy dolang ondos ay bani Tuhan. Mase, adongi baga suhurta, kubain nama diar, asiberi hambaku. Hipatuduh kanami horjani inang, asibuto na siyam ba papakon pemuda, buhay da kegiatan nami, bayin na siyam, amplop na siyam. Ay maupah ni. Ya, tapi horja nama dia, horja ni halak nadop ipitori Tuhan ay kusuka menuturkan semua padamu. Padamu dalam arti ubani Tuhan doai. Ya. Jadi baik kita tongon salinari. Aku istimewa. Au patugahkon sagala nama diar harus huniuhurmu. Dopko si irenung kon hita kalimat on mahol do makurjahonay. Age doma istimewa au, doma hubotoh, marlajar mambahen mapatugahkon nama diar hubani Tuhan, anggolang huahapkon au na ipitori. Saya yang dibenarkan, itu akan sampai hanya ke langit-langit saja. Tapi ketika kita makatahon nadop ipitori Tuhan na ibatado au marhasoman Yesus Kristus, halaniai aku adalah istimewa, maka saya akan menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Nini domuhubani gambar na ilubeyon. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamat. Cerita apapun itu, ketika kita mau menuturkannya kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah menjadi suatu yang berharga, yaitu keselamatan. Next. Hado artini ipitori. Ipitori artini dibenarkan. Dibenarkan oleh iman. Ipitori ibagas hapor sayaon. Anggo Martin Luther makatahon sola fide. Luar biasa. Bani bahasa Inggris disebut faith alone. Iman tanpa perbuatan nini buku Jakobus mati. Berarti porini pe au doma makatahon pabua doma ipitoriau anggolang huhorjahon itu percuma. Bertentangan. Kontradiksi duai bani hari-hari ni goluhta. Next. Tapi ahado maksud ni na ipitorion. Langsung kupita hibotoh kita ipitori ay dibenarkan. Ahado artini, aha maksud ni. Nini sonahado jolma pardusa boy gabi pitor ilobi ni na ibata.
Ay dong goy botoh kita au ipitori, au ibenarkan oleh Tuhan, au sihol mengarusi bagaimana saya supaya dibenarkan oleh Tuhan. Adong dua cara lah ho mengarusiai pasal na ipitori on. Perlubi dosa-dosata, dosaku, dosa ni jolma na ipitori ay doma iporsan Tuhan Yesus. Ay manggo doma ipitori ne bata. Ay makiyakinata. Dosaku, halobi kakuranganku, malas ni hurhu, pusok ni hurhu, doma ondos ay ba ni Tuhan. Ya. Napaduahon, hapitoron ni Jesus na sempurna iparetongkon hubat. Jadi kita ini boleh menjadi orang yang benar karena kebenaran Tuhan diperhitungkan kepada kita. Jadi ondo malas nyuhurta. Bapak Inang, agena maposo, Anda kita ini semua diperhitungkan Tuhan. Aido ase kita istimewa. Anggoy pitah iperhitungkan kuria dohasta belum tentu kita istimewa. Anggoy pitah perhitungkan orang tua dohasa belum tentu kita istimewa. Tapi ketika kita merasakan bahwa hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan, kita ini adalah istimewa. Next. Sonon mahataridahan ni na istimewa ay. Marhite pengorbanan ni Jesus idolok Golgata. Hargata ay mamanjalo kebebasan. Kebebasan kita dari dosa telah dibayar lunas. Ya, langa dong utang ni Tuhan hubat. Ulang isobut kita, Tuhan marutang hubat. Tuhan setiap waktu membayar dengan lunas. Domu hubani kapur sayauta, halani doma mati tersilang ia Golgata untuk kita. Ya, jadi pareksa hita lobi, domu hubani ambilat taon. Isobut nokan goran ni si Abraham. Yakin doa haganupan do hita mambotoh. Isa do si Abraham. Dong doai domu hubani na iparlazari hita. Boy doai marhitay doding. Boy doai marhitay na tangar hita. Apakah ungkapan orang lain bahwa Abraham ay mabapa ni halak na persaya. Tapi Abraham ay mana ipitori na ibata marhitay hapor sayaw ni. Sedo marhitay horjani. Ya, jadi on gabe sada panotap hubata ahan ay sobut bani teks niya bilat taon. Pakon napadua kon isobut pasal si Abraham homa, anggo memang marhitay horjani do iya ipitori upah ni ay magazi. Upah ni ay masadia uang harian ni, sadia bulanan ni, sadia tahunan ni. Tapi halani ipitori do iya ibagas hapor sayaon, marhitehon niya do dia disebut menjadi bapa ni halak na persaya. Bapat. Next. Sonahado hapor sayaon ni si Abraham. Menurut surat Heber, janaon mana takas bani parguluhon ni si Abraham, iya hapor sayaon ay matengir ni uhur bani si Arab konon, apa membahen torang pasal nasuni idah. On mahapor sayaon ay. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, itulah kepercayaan. Sonahado hita do muhubani kataridahan ni hapor sayaw taon. Next. Ini sonon. Orang beriman napatuduh kon hapor sayaon ay tetap bersikap martenger niuhur bani Yesus.
on mahalak na persaya. Jadi tokin, bodoh hita merenung. Ang guaw no kan manangar sora ni inang kedua, lang kubuo to hatap sonahan na siyam. Sungon na haduguran na hitir-hitir, manubut 10 tahun dahinang lang boy hita martupu. Tahun 2020 anggoy di nga na siyam minggu inang mapanutupan ni gereja. Tahun 2020 sada i rumah do hita ganupan. 2022 ibere makasempatan sekian persen. 2020 ayo datang ke gereja. Anda itu istimewa. Halani doma ipitori ni bata. Jadi sikap ta AGP hinan bani tahun 2020 hai isobut do hubata sonah ase manggulu ibagas sapor sayaon jana ibagas na hampir 3 tahunon iuji tenger ni hurta iuji hapor sayota iuji pangarapata nah hadu sikap ta ada banyak lang tertulis konera lang tersobut ay bani yang bila sadarion kaganupan tapi pija manahu sobut. Sikap taboy do sikap bersedih sa do kahi rumah. Lang pas. Lang sosok. Lang mengena. Ang go beribadah i rumah. Ay manitahinan. Atigan do Tuhan salosay kupiton. Atigan do Tuhan boy hanami hu gereja. Tapi yakin doa GKP Cililitan tetap bersikap martengir niukur. AGP ibagas penuh dengan tanda tanya dan tanda tanya itu belum terjawab secara 100%, tapi sikap Aima, sikap ni halak na persaya. Napaduahon, sikap marondos bani Tuhan. Ya. Mau ga husobuton, tapi lang pala mahuwa husobut salinari. Bani awal Januari 2020 yumumkon ma atap itangar hita yahapkon hita do makatahos sonon urak do bata tahun 2020 ekonomi parhorjaan ahap bani hasoman pakon naligan, borak tumang doon. Mamuka usik. Kebiasaan na 10 tahunon, doon mabuhay gabi somal. Mula mahol tumang mausal ako merombak. Hasil ni ketika disebutkan ayo bergereja, datanglah. Naha, berani ma? Atap, i rumah malubi. Lang pala maruang keluar. I rumah malubi, dong do YouTube. I rumah malubi aseboy, yan, mabana hujin. Lang pala botok-botok kalak. Apalagi sa darion, pesta inang, dongi jay holi, janji iman, dan lain sebagainya. Boy dodong na sonayay, tapi yakin au, kita lang sonay. Tapi kita lako ibagas na marondos hubani Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Halanyay bani tahun borat. Itambah kita do Kristus itong atongan yay gabi tahun berkat. Marhitikon yay tanpa terkecuali. Ang guawnokan mangidah do maroh kita haganupan hulobi. Lako mangondoskon janji iman na rohu gereja. Anjaha porsaya doha nami puri bani nasiham nalang roh ope hu gereja. Marminggu sadarion melalui YouTube atap dumu hubani haporluan ni tapi haganup do hita ibagas na marondos bani Tuhan. Marondos bani Tuhan berarti menyerahkan seluruhnya kehidupan ini kepada Tuhan yang luar biasa itu. Halanya ay napatuluhon isobut ma langsang si bani Jesus. Langsang si bani Jesus. Ya, jadi anggo irenungkon hita dumuhu bani perguluhan bani hari-hari perpudion. Nahana masa YouTube, nahana masa koran, nahana masa bani grup-grup. Buedo namambahen parsangsian diri ini.
domu hubani na isobut iya'y mahala na porsaya. Alaniyaha, lang bersikap sebagai nahinahulungan ni Jesus. Uhur ni dobani. Yang penting happy. Yang penting selesai. Yang penting boy huhorjahon. Anjaha boy do marhite kon ni sikap na sonayai, kehadiran ni, pakon parsahap ni, lang bay bagas kapor sayaon ba ni Tuhan. Bahkan boy ho may sobut, ay madasang kahigirija mahita porsaya ba ni Tuhan. Ang gusang ba ni kurja taon, makurja ko na lang halalope mahol. Apalagi makurja ko na si Tungay, ay huli igirija maay. Nadudong na makatahon na sonayay. Tapi sikap ni halak na porsaya, sikap ta ba ni panorangonay ma, langsang si ba ni Tuhan. Si paluah pa ko nadop mamitori hita, nadop manjadikon kita gabi anak na hinakulungan ni. Na mangihut do muhuba ni sikap on nini mampu maparnalang diri. Meninggalkan segala sifat-sifat yang egois. Mementingkan diri sendiri. Tapi tetap mengahapkan bahwa Kristus ada di sini. Tuhan ada di sini. Marhitehon niyay gabi margugoh maya. Margugoh manaksihon Tuhan. Margugoh ibagas na pataridahkon olong na humbani Tuhan. Marhitehon niyay tetap mangusagahkon diar layak ni naibata. Next. Halanyai ibagas kaporsayaon akado tujuan ni guluhta. Sasarannya ha. Nini bani sada Korintus ay ibagas kaporsayanan do pardalanan nami. Jadi sonari pakon rosi sadukah ni haporsayaon do guluhku. Ibagas haporsayaon do pardalanan ni guluhon. Jadi lang pitari minggu. Pataridahkon au ay mahalak na porsaya. Ay magulni. Atap sangga ibagas pakorjaan hitaon. Ibagas tugas si ganupari, ibagas pergumulan, ibagas suasana nakaru, ibagas suasana malas nihur, hatakon hapor sayaon do pardalanan ni guluku. Aku yakin Tuhan ada bersama dengan saya. Next. Daganupan, do muhuban yang bidat taon, Paulus membedahon sonahado pambahenan pakon hapor sayaon. Ya. Naparlubi halani pambahenan igambarhon songon sadahalak si parhorja. Anggo si parhorja hujuma jana ibere magazini. Kon mahala na marhorja hujuma. Na pantas do muhubani kesepakatan. Tapi anggo sonaido langadong ijai hidup niuhur. Doma isepakati sekian gaji ibere. Mulai masuk jam sekian, pulang jam sekian, ibere gaji ni banibot niari lang hidup niuhuray. Ay perjanjian orja doay. Tapi anggo domu hubani hapor sayaon, igambarhon songon sadahalak na lang marhorja, ay namakorjahon na madiar agay tongah-tongah ni buhay kalak na jakat. Tapi ibo tong anjahay hapor sayay pabua, adong do si paluah na mga piti. Adong si paluah na gabi mambiri gugok. Pakon adong do si paluah na sirsir. Mangundos kon dirini. Gabi guluh ba ni hala na porsayay. Hala niyay, ketika ada suka, ketika ada duka, ada kesulitan, ada malas niuhur, ia tetap makatahon, aku istimewa. Hala niyaw do maipitori, ibagas ka porsayaon. Lang behalak makatahon dia yang istimewa. Dia mengatakan dirinya istimewa. Hala ni do maibagas ka porsayaon ba ni Tuhan. Next. Alanya ini sedo marhitehon ni titah bagah-bagahay. Tapi akan adop ijalo si Abraham
Gabi sitianon ni itanohon, marhitehon ni Aima ibagas kapursayaon ia manjalo bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bani Jolma itu tongah ni perguluhon ni Kuria Rom yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Adong dua hal na mambayin si dia gati bukan menjadi orang yang istimewa. Aima hukum Taurat, pakon hidup niuhur. Yahudi makatakon goluhon, aima ipitori halani mandalan kontita. Non Yahudi makatakon hidup niuhur doban namion. Marsi tuduh-tuduhan masih dia. Langa dong be ijai ahap ham au do ham. Langa dong be ijai makatakon ham istimewa. Tapi ihat aku si dia ijai, saya istimewa. Nini, marhite ko ni hukum Taurat, ay matitah, taridah masonaha palanggor ni Jolma, pakon iboto maaha uhuman ni hujay. On manamasa ba ni hala Yahudi? Ihorja kon do titah hatap lang, anggulang malanggar maham uhuman ni on. Tapi bani halak na marhapor sayaon nini sonon. Goluhon ay maidop niuhur. Halani ay na do pinaluah do hita. Selaku halak na do pinaluah, bain hita ma na madiar. Arosuh ni Tuhan bani goluhon. Next. Halani nini hita boy patuduh kon nabori do hasay. Tapi lang boy pamalum kon naborit. Ay manggunok ka na tahon, halani titahay, iboto mapalanggaron ni, iboto mahukuman ni. Doko si tarida palanggaron ni, buritan maya, da si Jaima, sok-sok sonin ma, terjadi mausay penghakiman, nini, halani dosa mudoin, mambayin hamsonin. Halani palanggaron mudoin, mambayit taronon muna sonin. Tapi, marhite ko ni haganupan ay, nini, itah, boy patuduh ko na lepak. Ay madusa. Tapi lang boy mangurupi hita, lako mangalak kon dusa. Kon mabanitita. Anja ay ma, kasomalan na sonay ay ma, nagabi bako, kebiasaan ni Jolma. Makorjahon, ahanay larang. Ay gati tumang, terjadi. Ageba ni orang tua perado ay. Madan ini, sonari dong umur 60 tahun, boy may hurangi gula, ay matit tumang bayang godong teh manis. Matin sudap tumang ang godop ko simangan minum kopi. Boy doay. Ya. Boy doay gabi bako, gabi kebiasaan. Tapi nita ibagas kapur sayaon, bukan berarti tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh manis. Tapi nakaduhita ibagas kapur sayaon, homaase ibagas panrajayon diri, dumuhubani hapor sayaw tabani kehadiran ni Tuhan, boy iya rusihita. Aduh harus ini bata. Ya. Jadi next. Halak na ipitori, marhite hapor sayaon, ay manaman jalo hidup niuhur. Hidup niuhur ay bukan hanya sekali untuk selamanya. Tapi marnunut. Tepat pada waktunya, sesuai bani haporluan ni, ase boy bertumbuh, ase boy berkembang, ase boy roh jenges ni. Jadi hal na mantap doay. Goluh ni halak nadop ipitori, nadop istimewa, ilobe-lobe ni Kuria, ilobe-lobe ni Tuhan, ay manini bani Kolose ay marurat anjaha ipauli-uli, ibagas iya. Lang murah terpengaruh. Lang murah taruyun. Tapi ibagas na dibenarkan oleh Tuhan, mampu melihat bahwa kuasa Tuhan itu selalu dan selalu ada dalam kehidupan ni. Halaniai goluh ni ibagas namar terima kasih. Next. Halaniai ni au marhorja lang ase dapotan. Tapi halani doma dapotan. Au berbuat sedo ase bere halak kubaku. Tapi au berbuat halani dom maparlobe Tuhan. Membere
yang terbaik kubaku. Halanyai makurjahon na madiar pakon makahulungi langbi ase manjalo hidup niuhur na humbani Tuhan. Tapi halani doma hidup Tuhan marosuhuma makurjahon na madiar pakon marakolong. Ya jadi agepe no katuluhalak kasomata na masahapon pasal horjata sadarion domu hubani kebutuhan ni inang ikuriaon. Lang halani na ipaksa. Sedo halani ya sungkan diri inang ketua marsahap. Sidana marsahap. Wapeng marsahap. Ay mak kita mak langay. Tapi nita hape sonari. Au doma ipilih. Au doma istimewa. Au doma ipitori. Tahun berkat do baku tahunon. Tahun parholong atiyan doon. Halani ay. Uhorjahon manamadiar. Anjaha marholong maau hubani asoman di dunia on. Ya, Bapak Inang, agi husobut otik domu hubani pesta inang. Hataridahan ni inang namar pesta pa 65. Nini lambin talarma buah ni pamitorion ni Yesus. Anggohinan urah marepet, langbe, ay matanda niya daw ipitori. Halani ipukah ma bani kegiatan igreja ma marpea inang, itadikon ma niombah sekian jam i rumah. Ulang lupa inang, ham istimewa, niombah aipe istimewa. Alaniai tetap hatahon ham kita adalah yang istimewa. Ase marhitihon niai boy pataridah kon kita anggup makatakon ham istimewa. Tetap mengaku bahwa kita berdosa. Tapi sudah ada Yesus. Nasir-sir membakuhon dosa taai. Membayan kita gabe orang yang istimewa. Bani haganup ianan doai. Isaksihon kita. Bani haganup situasi doai. Halaniai ulang lungunu hurta. Agepe bue keterbatasan na ialami kita bani guluhon. Pakon na mangihut ahado na boy kataridahan ni halak na dop ipitori orang-orang yang istimewa na mga mestahon 65 tahun inang GKPS sirsir mengampuni. Ya borak do kape hurja malas ni huron. Borak do kape bani pesta inang sa torapon. Sa niaga kumanokan boy sonang-sonang naman. Nini, hape maningun audo. Mengakuhon dosaku, maningun au kuma mengampuni halak naligan, sirsir au pataridah konai bagas Tuhan. Boy doai. Akon na mangihut isobut, inang, bapa, kuria ni Tuhan, nadup makatakon diri ni saya istimewa, dan ibagas hapor sayaon manubut ham istimewa. Ay ma, atap ijape hitaman, ay ma tetap mangahapkon pabuwa. Tuhan itu maha hadir dan tidak ada tempat yang tidak disertai oleh Tuhan. Karena itu dengan takut akan Tuhan. Maka tahun reminiscere. Sai dingat hamma au ale Jahuba. Atap ijape hita Marianan. Ibagas naman jaga kapasingon na kumbani Tuhan. Sedo pita ase hita luar biasa lang. Tapi ase idingat kita pabua. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, dan kita mengaku reminiscere. Sai ingat hama au ali alanyai Bapak Inang hita haganupan na hinahulongan sirsir mahita makahulongi. Buah pataridah kon na dop isobut Tuhan in anak na hinakulongan ni hita marhite na keluarga jadi inang jadi bapa yang hebat yang tangguh yang memang bersikap ibagas holong na kumbani Tuhan halanyai hita halanyai Bapak Inang kuria na hinakulongan ni Tuhan sa halinari agelang palabe jongjong hatau kita mabani dirita aku adalah istimewa.
Hatahon ham hubani hasoman naboy padopak-dopak pakon ham adalah istimewa. Siam satabi bani PHMJ age jongjong na siam na dua tolu izanokan Pak Sekjem. Ya, hatahon ham tongon na siam adalah istimewa. Iya. Adong doi John persong leader. Hatahon na siam tongon age jago na siam mandodingkan. Lang sukses ibadah sa darion anggolang istimewa kuriaon. Gejongjong na siam, hatahon na siam tongon, kuriaon ay makuria yang istimewa. Ya, pakon haganupan, kuria na hinaholongan ni Tuhan. Lang mahurang hargani par multimedia. Ipudit ta si dia. Hatahon kita mahubani si dia lebih kurang 20 tahun. Ya, 20 tahun marhite horja ni multimedia, i rumah pehita, i pardalana pehita, atap atar tertunduk pehita, boy mandalan kon ibadah. Satabi, kita karena siampar multimedia dua, Bapak. Bapak par multimedia haganupan na siam na dong konsistori. Iya, agepe lang tarkawah kon hanami na siam, sonari ijon. Tapi 1, 2, 3. Iya, tori hita. Marmalas niuhru mahita mandalani guluon sebagai anak pakon boru ni Tuhan yang istimewa. Sonari, Rosi sadokahni dokahni. Amin, martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa namin na isurga, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Tarima kaya dunuan hanami hubamu, bani haganupan tugas ipataridah kon hanami ma ibagas hapor sayaon, na totap pataridah kon pabua hadir doham Tuhan bani haganupan ari-ari ni guluh nami. Bani panorang on dalam rangka pesta malas nyuhur inang GKPS nami na lansia, inang Naomi, niombah ni kuria muna tading maetek, bani haganupan perjuangan Tuhan, persaya doha nami, rapakon ham doha nami. Si dia ibagas na hurang sehat aima, inang situa Asrida sarap irawa do iya dasku bani panorang on i rumah sakit Karolus. Ibagas kuas hari-hari ni guluh on. Puji maham Tuhan, sonari, Rosi sadokahni dokahni. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Daloham harap pakon tonggo panginduan nami. Amin.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata simadahan nami pakon haganup goduh nami. Terima kasih